Shubor na Khlem jong unong san hima. Kyndon yalam ka Jets 24/7 haka khatway tarik nailar hajar ar penreu kilalet ben kendo yuba Pynkheiñ District Transport Officer ka East Castles District hadian bakila yo opdang ya ka shiti bakum ki aggregator jong ki bike ki taxi kin hab ban Pynphai no eki permit jong ki arshaka ki ba kamai habagran shikilat pathai kubor uba Pynkheiñ yuria Managing Director ulaong banakaliang UDTO ulaong bakila Pynkheiñ ki Kyndon an uba Pynkheiñ yuria ula Pynkhsan da kabaong baga company jong u kaya katkum ki Kyndon an ula Pynpauru ka jing binyau baga jing kran nakaliang UDTO ulaong Pynban ki bandet jing bishar ladar Kyndon ai banong nalor kata ulaong ru bakat ba ki yat hagalenti ka badai ki syak pendik na kapor syakapor hendai kat ba ki weipat ki bayat Khlem license kim ju syak pendik bat kani ka peni baka sarkar kam kwa ikinong sengkam lade bagin kiu wan kendu jengi mentasi kadai hakabaide bakni ka shiti ba la ai la potrik Julai 2026 hakabaide bar ki ong ba di ban surrender yaki bike taxi permit but hakani ka letter ru sumbangan chu kuliah malama with reference to the subject side above. I am to inform that the aggregator kani ka license jongi kapap pin susi ingi kalong ba hangi la tho this is clear violations of rules 3.1 and 3F2 of Meghalaya taxi aggregator rules. Beside the expiry of the license, you have opted to obtain a license from the office of the state transport authority. Te hakabide ba kani kalong ba nakaliang julki ki ong ba ngi violate sa kani ka rules ya kani ka rules kapade 3.1 a kani kati batho no person or firm or company shall act as a taxi aggregator within the states of Meghalaya unless such an individual or firm or company has obtained an agent license from the licensing authority. As per the licensing authority definitions na niya ba, licensing authority means the regional transport authority or the state transport authority government of Meghalaya. Ti mena ngala pentip yo lesi tip ne am tip yo I nakadaw yung am tip tang ba ngala pen I bang dan kani ka license kang sa share fi kani ka license jungi kadi ba issue naka state transport authority. Ti katum to section kalong ba ni ban obtain ya ka license either from the licensing authority. Ti ka licensing authority as per the definition kadi ka regional transport authority kabdi jong ka district ne ka state transport authority kani siya managing station spoke te hakbaidi ba kani ngi layo ka license jong kan kon iyo haka santrek benai ba arja apun rio mentau sinem bat kan kon haka soutrek benai ba arjar arpo kendai te haka nu karukam iong bangi violate siya ka rules 3A te hakbaidi ba kani ngi supla ngi akran hi hakbaidi ba kani ru ngadang ong itu officer I DTO ba hakano ka benta bangi violate sikane abangi dan ni ka license te hakano benta bat ka weru iong ba ngi deban surrender no ek license te ka phala ba la ban yu yakini ki permit te la fipet yang ni ek permit dai ki one bed name of the permit holders ki wan be akarteng individual te yaka permit ka belong individual kumno Phah yang I bangin surrender te kat kum ka an la fipe ka motor vehicle act ne ka even ha Meghalaya taxi aggregator rules su kamdan hira kata bangila ban surrender yaka permit jongki individual te habai dei ba kaniru ngatrai nakaliang jong iru yo imsuthu ba ya ka an ngamtep nakano kada te yang I pendik be nakaport te kane ngaso ban kerpat ya ka department te ba ki deban pek ba kumkini ki officer ki ba kani it's clearly hani ka dei ba kim suthu ya ka ba ki shong ma ya ka post ba ki deban pek te ha ka jing namar kani ka long in writing manum keren re kanu no bomlong in writing te kat ka you kamding alleged ngam bang ba ka dei ka charge namar ba la to this is a clear violations of rules you te ngaso benya ba dei ba kani ba ka jingdon jingili ki officer te ka peni ba kumno ka jilla kan ya chkhmat ke aba kum kini ki officer ki basic kimtep ba lada di ba kadon kanu no yo le si kadon ka miscommunication happening ka
State Transport Authority baka Regional Transport Authority kata kamde ka problem singi kide bani communicate pramaki ngrei ba pinchu haras namar ngishim ni kum ka harassment but ka hypocrite act jong ka ni ka department ba nakapor ki pentot be ngatrai pi pila I ba la license nam tam ngi la run ngi la don ni ka license minshwana RTA mentang ngi la yuna STA henrei but judan ra kawai ka sengiru bangin in run ya ka business jongi da ka basuk musim wala dang ila ya lemba bon bah ki procedures ki documentations kat bagi dan kam nga supply ru ba license na menshua kam judan ra kita ki hardly one to inspection rementatang within 1 or 2 months arsin inspection pilawan toy kata kan maybe gari formalities nga pediang nga stenan report lada ki check adu kat ni yang ni boleh ki check nam ki kuai namar ba mensuaru ngala de ong bagi don ki unlicensed taxi aggregator ibo operate kam ka license bang remind ki ba ki dei ban follow as per the rules kumbakila bangala ong ketika rules 318 de mentapa ngasu pala ba ni don ni ka license ka no kumno ki dang note ban cha chingi ba ni violate sa kani haba mentantang ang pen iyo yang awang na kisu kunta ni chakot de la challenge pa do kata tingiru in hapan berkat ke ibang ne semua ba mapai ka hakabede ba ka jela bun sini kibru ki baya kalenti ka bade baya ka kumka hok ka kumka daka jinte bru te blay nisha punish nisha le ben re kibru ki bom baya Khlem ka an ki baya illegal ngai kumba kiyo they are getting reward young part who's doing the right thing are being penalized or are being punished, intimidated, or we are being harassed. Nishim ni ba harass ka department tengah semua kumki startup kani ka jelang i du jengkerman ba especially the don community officer hang ni ibam sutu ekeke bat ba pen ibor ba isngo ba ibat ya kani ka DTO kum ba ka ade ka yeng ka sem ju I bi le don bo nga semua di balong ti atrai ka government hapan pet ya kum kini kijak officer nomor kini ki officer la bu khnang ban pet ya ka bah ka miat jungi ki mangchong sinang but atrai ki tip ba ka tulak bu ka de ban isiu da ka bisa jung pat ba kam de ban behave tu ka jung behave jungi mentan ka balong very rowdy ka balong unprofessional but atrai kan suit re yang officer bun le tu ka keren bu kile chakut ya keren chakut ni sia pet long arrogant bah te ngatrai ka minister bade ban pet ya transport tidak di ban shim lada bam shim ya kami bunu ka benta ngiru kun samla ngi haban ban se ban ya jinsha kamram jungi ka di bangin pet ya kam ka bangin kwa ban le rimentang sakut haki let na kawai ka department way officer mentan impoi ka syakut ete kata kalong ka ka ba yu te tangtahi kerman ba kan kala ni ka administration kan kala ni ka sarkar kan pet kan long genuine ha ka bay bat kuno ban yarap and facilitate ki entrepreneurs yung kanila jela nga ngiso kala ko hindi ba kanina namar ba ngimpoy pagkan ba ginsha charge kala mangi rate of feedback ki unlicensed taxi aggregator kumbatep ni don ha RTI ru ba kum ka rapido kam don re ya ka license sendiri makiki ya dan juga orang juga penting juga rengi bedah ni license kat tangi charge kala ke balong questionable and fine page ha la syukran tindak we day but the page ki IT startup IT company ni jelang ngidang long ba da kene dang long ba ka be de ni ngre menta page ka jung syak pentut jangi ki IT startup te yo let's say fila ban yo kunum fi klan pek kum hakabai last month something ki court consultations na benta ba ka sarkar ka dan jitu pemi yo mobility aggregator app te kat kum ka jung pek jungi te ngatrai ka sarkar kan puak ba ki startup ki mi nama kat kum ka kam ka ki peni te igum ba ki kuak punya competition ki kuak ban mangit shutdown no mai ki young entrepreneurs yang kini kecela bersyang bagi yang halak kerjaan ngi mentali kalau whole day struggle
ada bagi department bagi officer bagi kian kanan ring juga ada menteri hak ada kami kam so ba government transport minister tu ni sabanya yuhi insia perkat la re dimsyang ikwa man mau ngin fokus be kam la kwa unle den tangi hapan pois syakut pois sya tipu pois sebab pun tipu ka por sa pakai dari kaju saknyon jungi kumia te reflect ba government ayu kadon hang ni ka adalah jeng kalau saya kamdai kata kajeng penduk no nomor bekla men hari ni kila tahu itu ya abstai kamai kalau saya kadai kata na yo tahu khot na ya PCA ben surrender na itu kalau license permit kata ke ngaru asu yu ba dari ki ong ban surrender ya ka license te yo le se ngaru asu ha ki pa ban nomor maybe mau ka department riban pa surrender ya ka permit ya apa gini ki samla jungi klem jam kila awan kila dayhan kila ayo ka permit mentah kila kamai so mensema kamai da ka kila sil ka revenue ya ka state ngri yakiru pipa pa surrender dia namtep ni DTO kumno ini DTO kum kanega city in writing ipa ingi ban surrender to ya lesi yang ba kadai ba ngila don mentah ka license na STA ni sutu kata tang ba kata ka di ka province yung fee banyak solve pra department nak STA ba ka RTA believe involve yang itu gitu pila ong kita ki lepi ong banlek ki license lek ta permit sign ki agreement lapan biang lo lang sedang P1 inspection nak by day ba ka office everything lapan biang lo believe itu lihat yang itu to ha tu kasi ba pilong jinglang khot na MP yang tay po state central by day kata ki lakhat yang ini ngila lek ngila panpa ru mde tamangin makidan so arngut ki aggregator even makir gila panpa kumju mangin la panpa kumju ba kani ka along by direct threat na bentak ini ki IT startup aggregator kita ki aggregator dai piong dan at kadang pe ha baningkong do tenrai menta kita ki yo jutip nam kita ki sak nam ta sundar katarung ka is a big question no namar ba ngala phone na mga don contact ki mau fi poim kani ka kon ki ong em poira te kapala ba bli sa target tang ka jet 24/7 naman makikim poy te ngatray ngi sa target ba namtem nakadayo tang ba to nilay ni sa perkat ki isin jam mission management